How many people in there? I don't know. How many was in there? I don't know. But it's more than 40, 40? 40 people, I think. 이게 나한테 하면 안 되지, 이거는. 4명 이상 보고 있대는데. 아니, 나 보면 안 돼. 이거 봐야지. 틀어야지. 그쵸? 아, 40년 보는데 쓰면 내 얼굴이 트리콘전형이 나가는 거야, 이거? Okay. Oh, wait, that's you. 오케이, 오케이. Yun pa yun ang dyan. Ate Christina, hello. Ayan, how are you? We are on live. Ayan, tusok. 아, 이렇게 부끄럽네, 이거. 어? Ayan, kain tayo, nagsasamgyup 다리 kami. 바꿀까? Ayan, Tom Shake. Ayan, Tita Nora. Hello, ate. 카트 해놓고 뭐. Ayan, nagano kami, nagsamgyup kami. Ayan, Friday. Tawag dito. Ayan, may mga kasama ako dito. 이거, Ayan, sarap. 이거 Ayan. 오늘 이거 노린 거 아니야? 어? 어. Thank you, boss. Take this. You're on live. Actually, yan ang bisita ko. Dan, cooking samgyup. Alam mo din. Shout out sa inyo dyan, guys. Ayun, sarap naman. Tara, Francis, sa Southwoods kami. 필리핀 대로 이제 삐삐해야 되나? 그래요. Kaya kahit tayo na 일부러, tayo. 어? Hindi ko makikita, di ako makapagano eh. Hello, Tasty. Yes. Hi, Janus. Thank you. 아, 많이 본다. 아, 잘 줬잖아요? 뭔가 많이 해보는 솜씨야. Yeah, let's go, guys. Ayan. Cheers. Okay. Oh, good. It's sweet. How many subscribers in your channel? Sweet, almost 4K. 40? 4K. 4K? 1K is 10,000? 1,000. 유튜브 구독자 4,000명이라네요. Yes, cheers. Mori, hello. So what are you drinking? Ano? Can you show it to me? Ayan. Wait, eto subanin. 아, 4,000명인데 지금 내 얼굴 나가는 Ah, cherry. Kinro, cherry. Cherry. 살, 근데 살 잘못 잡았네, 이거. 어? Wala. Tara, kain tayo. Kumakain kami. Ayan, tamsak. Ayan. Eti Edit. Hello. Cheers. Yes, te. Ano, medyo matrabaho kami ngayon. Kaya, ayan, nagano sila. Ayan, yung mga may ingay doon. 이거 끓이고 Mga kasamahan namin yung sa work. Ayan. 다 익은 것 같은데. Saki, cheers. Ayan, Florence. Thank you. Ayan, busy kami, guys. Kaya, hindi gaano ano. Gusto niyo makita mga ano? Ate Edit. Ayan. Gusto niyo makita ito mga kasama ko. Ayan o. This is the brother of North President Kim Jong-un. Then, the other one. 오, 진짜 김정은 줄 알면 어떡해, 이거. 너, 김정은. Ayaw niya daw ng Kim Jong-un. Di daw niya kapatid si Kim di daw niya brother si Kim Jong-un. What? Actually, di ako marunong mag-chopstick eh. Gusto na. Gusto ko lang dito gulay. 아, 소스. Yes. 소스가 있네, 하나씩 다. 네. Taga-ano ako? 껍데기가 Nag-sauce. 먹지도 않는 거. Ito. Kumain na ba kayo dyan, guys? Ayan, nagpaingit lang ako magkumain. Actually, ngayon lang nagkaroon ng time. Ayan, shout out. Madam Yuki, hello. Napasubo ka sa kawayan ako. Oo. Oo, Madam Yuki. Ayan, hi sa mga friends. Hi daw. Say hi. Wait. 자, 안녕 한번 해주세요. Hello.
Yeah, gandang gabi. Ingatan lang sa TV. Hello. Nice food. Thank you. God, sarap yan ah. Mark. Thank you, God. Di ako nakaano sa iyo kagabi. 12 p.m. na, 12 midnight na ako nakauwi kagabi. Hindi ako makasupport sa inyo. 페이스 유튜브로 돈 좀 벌어보네. Bad that. 진짜, What is that? 진짜. Kutsa. Sibal. Bad. 씨발에서 엄마 씨발이래라고. 씨발. 이거? 아니, 활용도가 높아, 지금. 같으면, 금방 좀 먹어요. You teach me how to speak Korean and then sibal. Ayan, Janus G. Ayan, JM Well, thank you. Ayan, Ate Les. Ayan, thank you, te. Ayan, magandang gabi sa inyo dyan. Oh, 소주. More? told you. Okay. Uy, putangin na mo, tagayan sila, putangin. Bagal-bagal mo. Ayaw lang kumakain mag-isa eh. Tinataga. Yan. Tutuwa ka, manager mo tao, hindi ka marunong mag-entertain. Ito na nga eh. Sir, parang akong kalagkarin eh. Yun mo yung FSE niya, kanina pa niya hinihintay. Puta, kanina nang dumating kami, nakaupo na yung doon. Putang ina. Sino? Diyan na pala kanina pa. Si Marvin? Si Mark. Sino si Mark? Kampay. Kompay. Thank you for Thank you for- visiting Philippines. Yeah. Di ko kilala yun. Is it your first time, Philippines? When I was in elementary school. Oh, you studied English here? Yes. Oh, good. Sarap. Ikaw, sir, ano tumagay, sir? Ayan, naka-ano sa inyo yung alak. Ayan. Naka JM World. Wala, Brad. Ano na ako kagabi umuwi? 12 na ako nakauwi kagabi. Let's take photo. 오케이. Okay. 오케이. One, You see in the live. Oh my God! 아, 맞다. 이거 방송이었고, 이거 팬가 뭐 사진 찍는 게 아니라 똥벌 했는데. 생각 못했네. You know good. Tito Nora, ayan. 사진 찍는 거 가지고 Makulit itong makulit itong isa namin kasama. Ayan sa Pit Life. Lawrence, thank you. Ayan, kahit di ako marunong how about you don't like this one? You like, oh, eat. 아니, 근데 그러면 이거 유튜브 Alam niyo na napapaano ako dito, okay lang yan, Tad, ayan. Nagre-reply na lang ako dyan. Alam niyo tawag dito. Karabaw ang ano ko dito pag i-English ko sa kanila kasi hindi ako makapag-straight dito na English kasi nahihirapan ako sa kanila. Nahihirapan sila sa akin. Kaya ayan, kain tayo. Parang karabaw. Diba? They are all girls. Yes, there are boys. There are boys and then girls. Huh? There are boys and then girls. Manoy, thank you. Doon po Manoy, ayan. Ang harap na. Nag-ano kami nag-Samgyup. Kasi, di ko alam kung anong meron. Nayaya lang kami dito. Pila ba titi? Hello po ma'am. Ayan si Ram. Oo te, masiram. Kaso di ko gusto susabaw. Susabaw. How about rice? You like rice? Okay. Sure. Later you are going to eat rice after Samgyup? Okay.
Lawrence, ayan si Ram. Thank you. Ayan, yung nasa monitor guys is a brother of Kim Jong-un. 아이, 너. Just move in here so that you can see in the camera. Why not shy? Don't be shy. What is your YouTube channel's name? How can I go into there? Oh, magbi-visit daw siya sa ano. Magbi-visit daw siya sa channel ko. This one. Ayan, nag-visit siya sa ano, sa channel ko. 구독자 2명 쪼였다. 구독자 2명 쪼였어. Ayan, makikita niya magko-comment siya dyan. 오. Ayan, di ko alam kung nandiyan dyan. Ayan. Did you write a comment? Meow, Miyumi, thank you. 읽으면 되는데? Ayan, nandiyan dyan sila guys. Ayan, Calix, Miyumi, ayan, Leng. Leng, ayan Leng, di ako nakakapunta sa'yo. Sorry ha. Ayan, because I'm too busy. Sa weekends pa ako makakapunta sa inyo guys, okay? Ayan, mabibisita ko kayo weekends. Doon lang ako may time. Pag weekdays, di nyo ako maaasahan ngayon guys. Kasi October 16 pa sila uuwi. Ayan, write a message. You comment. Oh, okay. Another Samgyup. Ayan. 7명밖에 안 보여. Brad, puntahan mo dyan, Brad, yung ano, yung mga di mo pa, ano, mga friendship dyan. Yan si Leng Angeles, Leng Natividad dyan. 이게 뭐 다 여기 있는 사람들일 것 같은데. 이거 Heyo, ayan. Si ano. Is that you? Heyo. Yes. Ayan yung si Heyo is, ano yan, yung Korean. Ito. Yung Tisoy. Ayan si Greg. And then yung isa, ayan, Ate Edith. Ayan. Ano lang yan. Mamaya, ihatid ko pa sila sa hotel mamaya. After dito, hatid ko pa sila sa hotel mamaya. Mga, I don't know what time. I don't know what time ako maghahatid sa kanila. Pero after dito na yon. Late na naman ako makakauwi. Ate Christina, thank you, te. We will call later once the guy another Samgyup. Guys, meron pa? Pwede pang Samgyup? Samgyup po. Oh, sige po, sige. Sige, thank you. Ay, magsasamgyup pa kami guys. Ayan. Actually, ako lang ang kumain. Travel Nest, thank you. Brad, DM, puntahan mo Travel Nest. 그거 안 먹고 싶어. Puntahan mo Travel Nest, Brad. 이거 Ayun, sure. 먹고도 못 줘. 여기 사람 이거 물어봐. 여기 방송 나는 사람 여기 있는 사람 있냐고. 여기. 여기 없겠죠? 없으면 내가 해. In that, the people in life who are watching this now, is the people No. inside. From other countries. There is 그러면 내가 오늘 from Hong Kong, from Spain, and then Philippines, in Kuwait, Middle East, all around, from other countries also. 이거 있잖아. 거기 보면 이랬잖아. 뭔지 알지? 먹방에서. 뭔지 Ay, 알지? 안녕하세요. Travel Nest. 참. Travel Nest is from Spain. 이거 안녕하세요. 이거 알지 이거? 알지 아, 이거? 압니다. She says, 안녕하세요. Ayan, Sakuragi ba yan, Pototay? Hindi, mga Korean. Adele Madoms, thank you. 재밌네. Plus Janet. 빠르네. Some guys are from Hong Kong. Then the rest from the Philippines,
Taiwan, then Kuwait, Middle East, Europe, then yes, in the Philippines. 이거 하면 좀 자신감이 있어야 돼. 그러니까 Ay, bawal like yan, ha? Okay. You are too funny, guys. Ayan, good 이건 evening. 양념이고, 양념이고 이거는 Ayan, tol, ayan, thank you. Meron pa dyan. Eto, binata to. Brand, come over here. And then, this is also single. And then, this one is single. That was Iyok. What is in Korean? What is your name in Korean? Ah, Eyok. 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 This is Jindo Kim. Ay, Taeyok. 나도 Taeyok. 일본어 말이야. Adel mo daw sila doon. Mukhang mabango to may. Wow, Korean pa. Do Ate Les. Yeah, good evening everyone. Ayan si from Singapore. Yeah, we have from Singapore. Hello to all. Ayan, mahal kita. Paano sabi? God. Travelness says, how can you say mahal kita? 아, 기타. Mahal kita. What is that? I love you. 아, 기타. In Korean. I will not tell her. Ah? I will not tell her. Ah? Okay. Pakita ko pa yung dalawa. Sige, sige. No. No. Oh my God. Ayan. Then, ayan, Dimple. And then Dimple is from Kuwait. Kuwait. Ayan, good evening. Bunso, thank you. Kusin is from Taiwan. Saranghe, ayan, Travelness from Raragas World. Radel Madoms. Ayan, Dimple Vlog Waps. Yan, from Kusin, di Ilocana. Ayan guys, wala ako guys minsan na. Ayan, too busy kasi ako. 아니, 필요 없어요. Nagano kasi ako. 바꾸는 거 같아서. Pag nawala na to, pag umuwi na to sa kanila, pag bumalik, October 14 pa yan babalik. So makakabuelo na din I ako think guys. this is beef. I guess. That is beef. Oh my, 다 돼지고기 yeah. 같은데? That was beef. 돼지고기야, 다 맞죠? Ayan, si Brad nasa Clark. Ay, malayo sa amin. Ayan, Raragas Work. Brad, puntahan mo yan, Brad, si ano ha, si... 이게 돼지고기야. 이게 Ay, mga nandiyan dyan. Lang Angeles, thank you. Di talaga ako sanay magano eh. Si Subanin Tribe, kaya nandiyan dyan nakabigay sa akin. That is beef. 돼지고기 좀 옆으로 오면 돼지고기. 생각이. 냄새 맛도 나. Adel, enjoy. Miles Gonzalez, ayan, thank you. Thank you, Manay. Ay, nagsasamgyup kami, ayan, enjoy eating. Thank you. And actually, nagano kami, may eating at saka may drinking. 뭔가 고기가 좀 이상하다. Kaso nagagalit sila pag nag-inom ako kasi magdadrive ako. Yung Tita Nora from Middle East also. 다 구울까요? 아니 그래. 가운데. Where's the chicken? Chicken. Baby chicken. Yeah. Miles Gonzalez. Ayan, Miles, ito may mga kasama akong Koreano. Ayan. At ang isa, this one is Taeyok Kwak. And then this is Gindu Kim. I'm brother of the president of North Korea. 아이고. 자꾸 저 영수증 받으려고 하네 이거. Where is your glass? Ayan, magbibigay ako ng alak sa kanila. Ayan, Teles. Ayan, thank you. Ayan. Salamat po. Hey. One more bottle. Yes. 더 마실 거냐? 한 병은 더 괜찮지 않아? 한 병은? Yes, one more bottle. 한 병은 더 괜찮지 않아? Ayan. Ayan, puno sa kanila sa akin hindi. Ayan, may premiere si Kim Bin James guys. Kaya baka gusto niyong puntahan. Ayan, Kusin. Ayan, thank you. Okay, one more.
What's that? Ay, Jess, Ayan, iwanan mo na yung dalawa. Kim Yes, there? two. And then this one, 500. Two butter. Thank you. Start Tony. Ayan, hi. Hello, Start Tony. Ay. Oh my God! Yeah, I remember. Tony Stark. Tony Stark. Yeah. Ay. 안녕하세요. 소맥 bird, 소맥. Oh, no, this one. No, this one. Oh Oh, my God! all right. How's your experience here? Cheers. Wala ako, pare. Lasing ka na, Noy. Hindi, pre, kinausap mo si So, how's your hotel now? Okay now? Yes, everything's okay. Oh, good. Actually, I have two Korean guy there. Now in Akashi Hotel. Yes. Now? Yeah. Bernie from Actually, RSA. today is, what is the date today? October 6th? Other company. 7. Sister company. Oh, they arrived there in Jingdokin. Teo Kwak. 5, October 5. Ano ata yun dyan ni Mr. Kwak? They are in Ah. quarantine now. Actually, if no pandemic, yeah, a lot of our customer going to Korea. Yeah. Also my son. Yes. So, Alex, many times in Korea. yeah. Really? Actually, my Korean friend told me already 80% Koreano. Eight or person. Yeah, many times. Last 2018, 2018, I've been there 3 times. Oh, 3 times in a year. Yes, but every time I went there, we go to, you know that place? With Chucho Trino? Papa. Place With Agashi. named Trino. With Agashi. No panty, no bra, no Where is it? Where is it? Incheon. Yeah. Everything is Korean? Korean is name. Yes, Korean. Ano sabi? Wala! And also, Hindi mo naman maintindihan pag I experienced in Korea, in Incheon, with my customer. Yeah. 1.5 hours. So, Oh. 90 minutes. 3 agashi. Agashi. 30 minutes, change. Kasi Oh, Korean. No. That is Thailander that during the time. hindi pala mag-ano. One time, one of the Korean girl wants to live in my hotel. Why? I don't know. What is? I don't think Korea. Mulayo. No, mulayo, no? Pinagpapawisan I ako forgot. sa inyo. Kapo ka na. Pre, pakainom sila na maayos, ha? Yeah. Bakit naladala mo All ang voucher? my experience in Korea is always good. Hi. 안녕하세요. 소고기, 돼지고기, 소고기. No, first time I went in Korea 2009. Yeah. But almost I always go there. Ayan guys, Almost Ayan, naka always 24 winter minutes season. na ako. Ayan, pwede na siguro ako But mag-end. first time I experienced Norbetra, ayan, only Joy, one time thank you. snow. Ayan, mag-end na ako guys. Ayan, 24 minutes. Ayan. Thank you. Ay, pakita ko sa inyo yung ibang guys pala. Girls in Korea. Ayan. What do you think? Say hi. For the guard? Brother of North Korea President, Kim Jong-un. Very strict. What? Girls? You don't like Kim Jong-un, your brother? 브라질 no. Why?
I didn't 김정은 meet Your 댄저러스. father. 김정은 댄저러스. Korean girl except one of my Mag-add ka friend na. there. Ayan, nababalas na ako sa ano gusto But nyo. Korean, Ayan. Korean also. Ay, George, sa kakidate. Thank you. Ayan. I go to Korea. I will check. You know Shiwanari? Ayan. Eto, muntik na ako kanina madapa dyan. Oh. Muntik na ako dyan. Swimming pool pala to. Forgot wait. Amor Yunsul. There is a Korean. Amor Yunsul. 아모 윤수? See, Say in Korean. this one. 안녕하세요. Welcome host. Ayan, there is a friend. I have a friend. 안녕하세요. Experience, Winter. There is, I have a friend from went there Korea. always winter. Amor But Yunsul. only one time I experienced snow. This one. Amor I Yunsul. went in Korea. 윤설. Yeah, Amor Yunsul. So During the she's time, from negative Korea. Then this one is Temperature. from Japan. Joyce Kakida Vlog and Florence Sato from Actually, where Japan. are you sick? Army. Ayan, Mayumi Vlog. Thank Where is you. your plant And located? then another one. 경기도. Yung gito? Oh, Ayan guys, mag-e-end na ako. Chong Bye-bye. Guido? Ayan. really? Thank you sa time. Ayan. Sa ano na lang ako, Saturday, Yung Sunday gito, na lang what is babawi sa'yo. Indian also? 근데 수군. But I think I already goes there. Yung gito. Oo, Noy. Pumunta ka na doon. 경기도 is almost nearby. Ayan po, Totoy, naiintindihan mo ba sila? 40 minutes. Hindi, napagupit You know, ako. I Pagupit went ako. to Korea many places. Mainit but nga, oh. Ayan, I mainit. forgot the name Saka, of the ngayon place, lang ako but I nakauwi na remember maaga. yung gito. I went there. Ay, antok pa ako eh. Anyo! Seoul, I went to Ayan. Seoul also. Miyumi Vlog says anyong. Do Ayan, you say, know the... greet her. Ano? Bungkang? 좋아요와 구독. Making magazine. Ayaw, wow, enjoy, Kuya 좋아요, California 좋아요, Express. Ha? I 좋아요 went 구독. maybe Ah, there. yes. But I went there. Shiwanari. Do you know Shiwanari? Tower 20. Ayan na guys, so bye-bye na. Totoo na to. Bye-bye. Thank you sa time. Then, Anyong gasayo. Upload, Kamsahamnida. glass. Bye-bye. Sabado, linggo na lang ako because pupunta sa inyo I've kaysa been there many times. next 2 days. But I Bye-bye. forgot the place. I went to Seoul also. I think Seoul